Hai menaza ting choma I za iawang remna na mai ka pekeu zing kai zikachum tingkum changna jang kai zikachum dam mai ting chok derein sa Zeme ko gane hai mena hangya paulia ga deradle North East State Assam ge Secondary Education Board of Assam sebamnan znai ka pekeu zing kai zikna tingkum changna jang kai zikachum hama mai ge class 10 High School Living Certificate HSLC kum changna jang kai zikachum board exam kai bugu chube chumokbe results lia peka ka dai dele zakachudle The Assam ge 100% exam kai bige hanai kum tingkum kum chama jang kai je ke chum ge student me exam chub je 72.69% exam chu de lei je ka chule zain Assam ge HSLC class kregu exam kai rahangge pnuiji te gyut kai me register te ge me mina lakma dai je chang kai je kana je hai na je hang chume zai po ro ge hanai kum tingkum kum chama jang kai je ke chum ge HSLC class kregu exam kai me mina lakma dai je chang kre je mingeu je hai chum je hang kai je ma dai me exam kai de le je ka chule zai po ro ge mina lakna je chang kai je ma dai je hai mingeu je hang ringeu je skui mem pui mi zai mina lak ke je chang rek skui je hai sna je hang rek ro je mingeu je mpe mi le je ka chule zain Assam HSLC class kregu hanai kum tingkum kum chama jang kai je ke chum ge exam kai me mina lakma dai je chang kre je mingeu je hai chum je hang kai je ma dai me kai bro ge mina lak chum je chang ke je hai te se je hang rek te sen me exam chu de le je ka chule zai mpe mi me exam chu ka mibgu percentage 74.71% le ja chu zai mpui mi ma exam chu ka mibgu percentage 70.96% le ja ka chu le zai na Assam lige first division ge na exam chu me mina chang rek squeeze ma dai ja high squeeze hang kre ja ka chu me zai na second division ge na mina lak ke ja chang dai ja te se ja hai mingeu ja hang rek sna ja ka chu me zai na third division ge na mina chang ringeu ja te se ja hai chum ja hang rek squeeze ma dai me le ja ka chu le zai na Assam lige exam kai bige chumi lang bze Chirang district ne le je ka chudle Chirang district ne rank rai lang bige la muidle Chirang district exam chu ka mibgu percentage 88.68% le je ka chudle zai pakna bereng Sivasagar district exam chu ka mi bereng 88.40% le je ka chule zane pak chumbige Dima Hasao district exam chu ka mibgu percentage 88.12% le je ka chudle zane pa ma daibge Nalbari district exam chu ka mibgu percentage 88.02% le je ka chudle zane hnai kum class kregu exam kaibge chumi maklang ba district je Dubri district le je ka chule Dubri district exam chubgu percentage 63.35% run le je sali zane Assam ga exam HSLC class kregu chuka mi betting kum himrel chang hnai kum gena pakna betu je exam je chumi gai kakdai de le je ka chudle nji kum guna hnai kum gu te ga da ga de hnai kum ma ntolap te le je ka chudle Assam ge HSLC exam kai bige chuka mi bejan ji kum ting kum chana je kai je kana kum ga exam chugu percentage 56.49% run ta le je sali zaine topper list exam chuka mi ji je le kam lag de list du Assam lu ge exam chumi lang be pe ji je Ridam Takuria zai pa bam je Sankar Dev Sisu Niketan zai full mark high sur ge pane mark security ge be hai mngeu je rex quiz suruk mark securing te changai de le je ka chudle zaine chuna anui bambe district Dima Hasao district ge topper exam chumi lang be Evergreen High School maibanga kaktei be pe biji Sidan Chakraborty na exam je Dima Hasao district ge chumi lang le zai topper le je ka chudle za Evergreen High School maibanga kaktei be pe Sidan Chakraborty na full mark high sur ge mark security ge be hai mingeu je rex na je skui mark security changai de le je ka chudle zai bu exam chu kami be percentage 96.50% le je ka chudle za Assam ge anui zilang rong ma bam le ni je Assam HSLC class kregu exam chu ma zai chu kami me le ni je recha gai de le zai exam chu makta di medu leike gai mak je exam je kain dote dara hange Zeme man salam gene kyam gai de le za anui Zeme hange misu ibsam Assam lo diram gene nalai Hingnamngaule Newme pau Jason banai avono ne mena marai pui nai kum tingkum chana jang kai je kchum tati bek pe ke jing kai jang kai je ken mai ge UP Uttar Pradesh Meerut ge 11 South Asia hako kai karate championship hanai kum chana jang kai je kchum gu mi bana be je jai mi pine nsui je nta je
ntaka hlit bige pakat chumbe position gu medal bronze medal gene ngamwang lu dele zakachule zaina ai gumje lodirampui nale hingnamngaule ne anui zmz teundi gai bi bizigene zeme presbytery zai ploram pof taki office lamgene jeson ne me ki klagje misuibe gitob samdu pe changai je lamule zai chirun magje anui chuna zeme asam manipur nagaland ge bame ki magje ploram sa whatsapp group pungje bambe banai chuna ai channel te bambe zeme man salam gene du ki klak pere ge du rachagai zai misuibe sam pe changai dele Zai Manipur ge zet kana kaga kaklebe pedblam gene impal new chekon kachebe bam gen znai hamamai tingnan ding hige haluichi magmane hekimadai hemine ruto dai ni dele jakache dele zai chige hekimadai hemine ruto ni broge independent church raki du ruto ni dele jasale za impal new chekon ge kaklebe ka chibe pedblam gene mina hangchumje nimni dele jasale zai chporo ge kokim pe tatibe pe ex mls du nim kampam dele jakache dele chige kaklebe pedblam gene zai chige zek nakaga kaklebe pedblam gene zemna me ka zambe chai bu ko semale jakache dele zai chige kaklebe pedbze pen di maka indiram central force spy me assam rifle spy me zai manipur police spy me wangze pije reize ningting ge ni dele jakache dele zai manipur impal new chekon ge kaklebe ka chibe pedblam gene chuna manipur impal ge ze curfew kain dogai kakdai dele jakache dele zai chirin magze manipur ge chunare changje internet data service je mingyeuna hange luton dogai kakdai dele je dukachele Zai Jammu and Kashmir Srinagar gen znai ka pekeu jing kai jikna tingkum chana jang kai jikchum hamamai ge Gede me wang hro ga je antauka robe G20 tourism working group meeting je techu dele jaka chudle zai Jammu and Kashmir Srinagar ge gede bam cham gene wang hro ga je antauka robe meeting bam ge nam kyangna terrorist mene teukle magra hange kaning chingme indiaram gu intelligence agency me za indiaram army armed force spy me za ne police mera mene reize pije ning tingge je ting sangja la le je du ka chudle za chirun mag je nrat nu ka hre za ka Ze pungba ambulance ze naguli kap gulakbe gari re me haike ringeuria du wangai zela le je kachole ze Jammu and Kashmir Srinagar ge G20 tourism working group meeting ro bambige China me Turkey me Saudi Arabia me wang makta dele je kachole ze India me Egypt me du aipo meeting ro ge wang rahange ku gai le je kachole kagane Egypt lam ge ne madu rangwang dai me le je sale Za Indiram Karnataka State Bengaluru ge tingru inchi sang bebenai tingchei bigine chuna zemena me chaichang di bemina hangsna me chaichang dele jaka chudle za Karnataka State Bengaluru ge tingru inchi sang di bizigine garim pui kirme hadui bgu level nto sangje la dele jidu ka chudle za nangnui haimena man sang kingloi soi gai design ngai magje haimena video je laite wai kam gar hange kyam gai dele za chirin magje changdui melena share du tu gar hange kyam gai dele ai gene na mai ka pe ke jing kai je chum tingkum sama jang khai ji chum dam mai ting chog de rein sa loi gai dele pi gai jang king gai nim le ne je to dele